Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subulan ulan-ulan Sya'ban. Antunay katawan ka ulan-ulan Sya'ban. Akhraj al-Imam An-Nasa'i fi sunanihi an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Menguripnu Allah subhanahu wa ta'ala miyakatiti ang Usama awat Zaid amyasa suatun su Allah subhanahu wa ta'ala apiteru iyan Piteru akan ku Rasul sallallahu alaihi wasallam, hey Rasulullah, dakan rekamailai ku ulan-ulan ku mga ulan-ulan, sudah tarudin ka di kapamuasa ku ulan-ulan Sya'ban. Piteru Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sembagian ku Usama, agi nantigian su ulan-ulan, inde darainun mga manusia, apagiltan u Rajab gusto Ramadan. Ginan su ulan-ulan, ipuruon su mga amal sa ikukadnan ulanguna kaaden na kebebeanakan ami purus amalak ko Allah subhanahu wa ta'ala nasakan na di ko di imam wasa. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iringan sunggiringan tanu ala diwan tanu sakanian na inirilaong panaw Allah subhanahu wa ta'ala sumiyaw na miyaw ri amiyan dusanian ugid na dar utama na Rasul sallallahu alaihi wasallam kadiskan yang pendi imam wasa ko ulan-ulan aki pembayawon o mga amal tanu maana asik ulan-ulan na Sya'ban gina supagil tanu Rajab Ramadan na salaukian na Sya'ban ulan-ulan before Ramadan na gina sa ulan-ulan ipuro sa mga amal tanu amya pamagamal tanu siku sulda saragun na kebian Rasul sallallahu alaihi wasallam ami puro sa amalian nas kanyan nad imam wasa saktanu mga umatian anda tanu miyataman ino katawan tanu so anto na ulan-ulan Sya'ban ami mumuras tanu so Gregorian kalendar ugid na so Hijri kalendar na bilang-bilang ko mga Muslim katutukaniran anto na mga Hijri kalendar anto na Islamic kalendar gina ni piya kasakit-sakitun manguripno Allah subhanahu wa ta'ala tang kadintan wasik ulan-ulan Ramadan ulan-ulan Sya'ban agina ulan-ulan di pengku masuk Ramadan na santanu preparado kagina mambusalan-ulan kipurong ko mga amal tano na panaguntaman ng tano asikuy kipurong ko amal tano na mirilarak tano Allah subhanahu wa ta'ala sumiyangan dudu sa tano ko suldu saragun sanggura o kan tano ko Allah subhanahu wa ta'ala asap nga niyan rak tano sa mga paawing tano aso mga piya kayaya o bamaylay o kadakalang ko mga manusia si isa alungan na mauri gura-gura kan tanu ng Allah subhanahu wa ta'ala taubat tanaron sa titu-titu akatubat aditano pembabalingan ng sunganin amiyan dusa tanu ang mga rarat agalabak ipreparado tanu mambu ku ulan-ulan Ramadan katawan tanu as ulan-ulan Ramadan naginan sa ulan-ulan o Quran apakah pendekal tanusan sukabatiya kung